لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Zatim, jedna prilika, Sulejman a.s. znate li Sulejman a.s. Allah Đelešanu mu dal toliko što ne mu dal na nijedan pejgamber. Znači da leta. Tako poznava jazik od na site rastljenja i ptici. Znači veterot mu bil kako avion, vetar. Veterot tako zemal na Sulejman a.s. sakam tamo i go nosal tamo. To je u Kuran. Jedna Sulejman a.s. dodeka u vozduh. To sve bi iznilja, su izin od Allah. Leta koja dole, той горе въздух, доле е некој заведелец на нива, работел на нива. И која гледа и кај, Субханаллах, Субханаллах, ма атакум мулка али Сулейман. От Давуд. Славен да Аллах, што ви даде вам фамилију на Сулейман и на Давуд. Значи Давуд е татко на Сулейман. Сулейман е син на Давуд али Сулейман. А двајцата биле што? Пегамбери. И се земјоделецов кој видел како тој се мачи и работи, а гледа Сулейман воздух. Reče Subhan, slaven da Allah. Ma ataku mulka ale Davuda u Suleman. Slaven da biде Allah koliko vi dade vam o familiju na Suleman i na Davud. I vetrot mu go odnese toj zbor na Suleman na buši. I Suleman a.s. naredi da sleze dole. I zastana pred zemljodelecot. Той земјоделецот почна се тресе, се уплаши. Рече, не се плаши, рече, повтори го тој збор што го рече. Кажи го тој збор што го рече. А рече, кажи го, рече, Субханаллах. Ma atakum mulke, ma atakum Allah mulke ale Davud wa Suleman. Slaven da biде Allah koliko vi dade vam na familijata na Suleman i na Davud. I Suleman se reče, vallahi, reče, le tesbihatun wahide. Ovo je tesbih, znači tesbih, naravno znači ovo tesbih, znači Subhanallah. Slaven da Allah. Ovo je zbor Subhanallah što go reče, vallahi je povreden i poveće teži kaj Allah od sve to ono što ima Suleman i sve što ima među nebo i zemlja. Ovo sve što je nebo, zemlja, sve će iščezne. Sve će bide pepel. A ono što si go spomnala Allah, što si go slavil Allah, to će leze pred tebe na kantar. To će leze na sudnjem pred kantar, to će te kurtuli. Ovo sve je heban mansura, sve je prašine i pepel. Bideći i Sulejman mu reći, ovo što go imam sve od kogo? Sve od Allah.